bingung deh rai nih atau raya di hijau di kipak meninggal yang main ngurin apa napu yang kipak main lampu sorot itu kaca di kipak kita nak rapi di tengah-tengah kan lucu aja karpet diki separuh aspal tengah-tengah karpet bensin bak ini tenapi pemain bener aman balika pas ngurin penapo dah tengah-tengah begini jangan gini Kang Sami boleh oh nih ibu nundut di belakang jero aku jet yang bang ya kita main yang penapo jet badan dan api sebagai wah diraih nak kita main dia bener pangkat pada luung Om Swastiastu Ibu Riki semedot ya Riki sarang sinami di kerambitan gitu loh udah apa udah kok nyanyi menang dia Om Swastiastu Ibu semedot ya Riki sarang sinaminya raja nih nggak apa-apa Niki paling semangat loh semangat sama orang Om Swastiastu nih kan jangan nama Om Swastiastu jangan gebak jangan nyorot dirai maksudnya Bapak bagaimana Pak sebelah bapak tukang sorot teman dirai Om Swastiastu Niki jadi anggar apa genit Gus ya tapi Gus genit nih yang dikejap-kejap ya jadi nonyang nama dua orang Om Swastiastu nyambek ini balik pisah Om Swastiastu Ibu Pak sebentar jangan sami itu romangku oh aduh celik itu Om santi